أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salamun alaikum, hvala Allahu dželle. Evo, uspješno smo završili 4 lekcije, 4 sufarske vježbe i večeras ako Bog da ćemo učiti 5. lekciju. Završili smo harfove koji se spajaju samo sa desne strane. Zato su nam u ove prve 4 lekcije svako slovo je bilo, vidjeli ste, imalo je razmak između sebe. Dakle, nijedno nije bilo spojeno, nije bilo povezano, a od večeras ako Bog da učimo harfove koji se spajaju i sa desne i sa lijeve strane i od večeras ćemo imati situaciju da počinjemo spajati slova i da ih vežemo poput ono što smo govorili odmah na početku kad smo kretali sa učenjem sufare, poput naših pisanih slova. Tako da ćemo ako Bog da večeras naučiti 2 slova koja se spajaju i sa desne i sa lijeve strane. Prije nego što krenemo sa učenjem tih slova, evo da se podsjetimo na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ko prouči jedan harf, slovo iz Allahove dželešanhu knjige, bit će za to nagrađen, a kaže nagrada je desetorostruka. Pa je upitan, odnosno objasnio je kakva će to biti nagrada. Pa je kazao za onu, nama je to poznato iz sure El Bekare i još nekih drugih sura koji počinju sa Elif, Lam, Mim. Dakle, imamo 3 slova, Elif, Lam i Mim. Pa je poslanik alejhi selam rekao za Elif da će biti nagrada jer je to jedan harf, za Lam jedan harf, za Mim jedan harf i dakle imamo, evo da kažemo, 3 nagrade, 3 dobra djela, a desetorostruko to je 30. Dakle, evo samo što proučimo iz Kur'ana Elif, Lam, Mim, imamo 30 sevapa. Kome Allah dželešanu bude htio, kaže da će još i više od toga. Tako da, evo, pogotovo spominjali smo na početku da oni koji se trude, koji su na početku, koji imaju određene poteškoće poput, evo, nas, stranaca kojima arapski jezik nije maternji jezik, to je svakako još, da kažemo, dodatna nagrada zbog truda kojeg ulažemo. Pa evo, neka nam ovaj hadis ako Bog da bude podstrek, da se potrudimo da što bolje i što više čitamo ove naše lekcije sufarske, a poslije ako Bog da i da se što više i što češće družimo sa Kur'anom, jer evo svaki harf, dakle, 10 sevapa. Kroz jedan red možete da zaradite 150, 200 sevapa. I to je, dakle, more dobrih djela. Kad bismo tako zarađivali KM-ove, uvijek bismo našli vremena za Kur'an. Ali evo, nadam se da ćemo ako Bog da spoznati vrijednost i važnost Kur'ana i da ćemo ako Bog da i veći značaj pridavati Kur'anu časnom. Večeras učimo 2 nova slova. To su nam, prvo od njih je slovo koje se zove ba. Odnosno, radi se o slovu B. Slovu B, koje ima određene svoje specifičnosti za arapski jezik, ali nisu one, dakle, toliko u odnosu na ova neka druga slova, poput slova ra kojeg smo imali, kojeg smo baš onako, malo se moramo više namučiti da ga izgovaramo, ili onog slova z, tepavog. Dakle, kada je riječ o slovu B, evo u ovom naslovu vidimo, dakle, ovaj njegov izgled, ovaj njegov oblik. I ono što možemo vidjeti jeste da uz ovaj gore dio dolazi nam jedna tačka ispod. Ja djeci u mektebu to najčešće objasnim na način da su nam ovo gore usta, a ispod usta je brada. Pa eto, i B kao brada onako asocira nas, da lakše zapamtimo ovaj harf, ovo slovo. Kada je riječ o slovu B, dakle, rekli smo da je to slovo koje se može spajati i desno i lijevo. I evo sad vidimo u ovoj tabeli, dakle, da imamo situaciju da imamo puno nekakvih oblika. I može malo biti onako zbunjujuće. Međutim, evo krenut ćemo od ovog ovdje oblika, da nam bude malo jasnije o čemu se radi. Dakle, osnova slova B
je ovaj ovdje dio. Da kažemo, evo ovako do ovdje otprilike. Ovo je osnova. Ovo ovamo na kraju je završetak tog slova. I ono kad je ovako na kraju riječi, pošto evo ovdje i piše da je slovo na kraju riječi, kada se dešava da je na kraju riječi, da kažemo da je to jedan ukras za to slovo B. Tako da nam eto to bude najlakše da shvatimo. Znači slovo B je u suštini jedna ova linija, ovako gore, sa tačkom ispod. I to najbolje vidimo ovdje sad kada pogledamo ovo na početku riječi. Dakle, imamo ovaj dio i tačka ispod. Ovaj ovdje dio sa njim ćemo se susretati nešto malo kasnije, ali je vrlo često u Kur'anu, dakle i ovaj oblik. Vidite sada u sredini riječi kada je spojeno. Dakle, u suštini imamo ovaj ovdje dio i samo njemu se dakle doda odavdje linija. Evo ovdje taj dio, doda se linija kako bismo slovo mogli spajati i ovamo sa drugim slovima. Najlakše nam je da zapamtimo jedna tačka ispod da je slovo B. Ovaj gore sami dio, dakle jedan mali zubić i tačka ispod je slovo B. Kako se slovo B ponaša sa vokalima? Isto kao i sva ostala slova. Dakle, bitno nam je da zapamtimo oblik slova B i ono što smo naučili za kratke vokale E i U, sad smo u prošloj vježbi naučili i tenvine N, in, un. Dakle, isto važi i isto dolazi na slovu B. I sada evo možemo krenuti odavdje. Dakle, ako je ovo slovo B, ako stavimo iznad jednu kosu crticu, malo je teže ovo raditi sa ovim mišem, pa mi halalte. Dakle, ako iznad stavimo kosu crticu, to će biti B, tako je. Ovo će biti B, bravo. Ako stavimo dvije kose crtice ispod, bin, bravo. Ovo je, evo, sa malom devetkom, bu, tako je. Ovo ćemo, evo, ponovo, B. Crtica ispod, B. I vidite, ovaj tenvin, evo sad ovdje da napišemo još jednu crticu, bin, recimo, da zapamtimo, ne znam da li sam to prošli put spominjao, tenvin ne može nikada biti na početku, niti može biti u sredini. Dakle, evo ovo sad što sam napisao je u suštini greška. Dakle, ne možemo imati na početku riječi nikada tenvin. Tenvin nam uvijek dolazi ovako kao što je ovdje u ovom slučaju na kraju riječi. I to nam je dakle slovo B. B, bi, bu. I evo imali smo i sa ovim tenvinima. Uz slovo B danas ćemo naučiti, rekli smo slovo, imali smo usta, pa tačka ispod B kao brada. A sad ćemo uzeti tačku staviti iznad. Evo opet, malo je ovo do duše malo drugačiji oblik kad je ovako samo. Malo je dublje promijenjeno, ali tačka iznad i ovo nam bude sada slovo N. I ja to u mektebu objasnim djeci, najčešće im kažem da je to N kao nos. Iznad usta nam je nos, pa eto zapamtimo da je to tako, eto najlakše je zapamtiti ova dva slova. Slovo N je isto kao i kod slova B u smislu njegovog spajanja sa drugim slovima. I ono što vidimo evo na početku riječi, dakle isti oblik ima i slovo B i slovo N. Samo je razlika u tome što je tačka gore. Dakle, kod slova N tačka iznad. Pa će ovo biti, na primjer, ne, ovo će biti ni. Imamo slovo N u sredini riječi, ovo će biti nu. Pa evo opet stavimo i ovdje da popunimo ne. Sada evo možemo ovdje reći ovako, ako stavimo dvije crte ispod, šta bi nam to bilo? Nin. Dakle, tenvin in, nin. Ili ovdje ako stavimo, ovo je nu, stavimo li ovako, bit će nun, tako je. I evo ovdje, na primjer, ne. I to nam je, evo što se tiče slova N, evo imamo i ovdje napisano sa kratkim vokalima da je ovo ne,
ovo je ni i ovo je nu. Dakle, nije neka teška lekcija, bit će nam malo neobično, odnosno bit će vam malo neobično ako Bog da kad budemo sada čitali kroz vježbu, međutim, evo najlakše je da zapamtimo tačka ispod slovo B, tačka iznad slovo N. I tu smo riješili dileme. E sad, bit će jedna dilema, a to je gdje smo imali ona slova Z. I oni imaju tačku iznad. Ako smo dobro zapamtili oblike slova Z i Z, dakle njihove one oblike koje uz tačku dolaze, onda nam neće biti nikakav problem da razlikujemo je li nešto Z ili je nešto slovo N. To ćemo sad ako Bog da i kroz čitanje, ako Bog da sad vježbi, imamo nekoliko primjera u samoj vježbi gdje nam dolazi nam i slova Z, pa ćemo, vidjet ćete da napravit ćemo razliku, usporedit ćemo slovo N i slovo Z i na taj način ja se nadam da će vam to pomoći ako Bog da razlikujete ova evo za sad 3 slova, dakle N, V i slovo Z. Pa evo idemo mi u našu vježbu broj 5. Ja ću je pročitati jednom, a onda ćemo ako Bog da svi zajedno da vježbamo. Krećemo evo od prvog reda. Ovo je be, bi, bu. Ne, ni, nu. Den. Kad kažem n sa sukunom, den. Nemojte da vam n bude den, da ga puno ističemo. To je jedna, dakle, od karakteristika slova n, kad je on sa sukunom, ne naglašavamo ga. Den. I to je, znači, završeno. Idemo dalje. Re, bun. Ne, b. Pa ćemo spojiti neb. Ove nam prethodne riječi, evo nigdje nije ništa bilo spojeno. Evo sad posljednja riječ imamo, dakle, slovo n i slovo b. I evo imamo tačka iznad je ne, tačka ispod je b. Ne b. Pogledajte kod slova b. Kod slova b, njega kad je sa sukunom naglašavamo. Ne b. Ne b. I nemojte da b bude slično našem slovu p. Jer u arapskom jeziku i u Kur'anu nemamo slovo p. To je dakle naše, a u Kur'anu je slovo b. I ono je zvonko, ono odjekni. Imali smo još jedno slovo koje je ono odjekni, koje smo naučili. Bravo, to je bilo slovo d. Njega smo učili u drugoj vježbi. Pa smo rekli d. Tako nam je, i to nam je sad, evo drugo slovo je b. I ostaće nam ako Bog da do kraja sufare još 3 slova koja odskaču. Zapamtit ćemo i kroz sufaru, pa kad budete ako Bog da učile Kur'an, onda će vam biti puno lakši. Dakle, ovo b malo odskoči. Ne b. Dobro, idemo u drugi red. Bun. Du, ben. Pogledajte ovdje b i crtice ben. Uz njega je došao ovaj elif koji nema na sebi nikakvog znaka, njega ne čitamo, ali evo znači kad nam dođe slovo b spojeno ovako sa elifom, to je taj njegov oblik na početku riječi. Zun, in, en, zub. Ovdje ćemo se malo da zadržimo na ove dvije riječi. Imamo riječ zub, imamo riječ en. Evo prvo da uočimo dakle razliku ovdje između, pošto su na kraju riječi i na početku riječi. Na kraju riječi imamo n, na početku riječi imamo z. Dakle vidimo kolika je razlika između ovog slova n i ovog slova z. Eto, tu im je dakle velika razlika da kažemo. Idemo dalje. We, ben. Vu, ni, be. Ib, ne. Pogledajte kako b naglasimo. Ib, ne. A sada nam dolazi n i n malo ga zadržimo. N i da ne bi bilo n. En, bun. Drugi red, dobro. Treći red.
re, ne. Ben, be. Den, bin. Zu, nu, ben. Ovdje sad imamo situaciju gdje nam je došlo slovo v na početku i poslije njega nam je odmah došlo slovo n. I pogledajte kada vidimo, znači u čemu je najočitija razlika. Najočitija je u tome da je slovo z veći, dakle krupniji od ovog slova n. Kod njega je ova crtica ovdje vrlo mala. To je jedna stvar. I druga stvar, vidimo da slovo z nije se spojilo ovamo dalje, jel tako? A slovo n je spojeno ovamo sa slovom b, zato što se može spojiti. A slovo z se ne može spojiti ovamo prema lijevo, tako da nam je i to jedna od razlika, evo kako razlikovati slovo z. Ali evo najočitija je razlika ta njegova veličina. Dakle, zu, nu, ben. Ze, be, e. We, de, run. Bu, ni, ren. E, be, e. Bur, den. Do sad nismo imali ovo slovo r, a kad smo ga učili, objasnili smo ga u onoj tabeli. Dakle, jedan od oblika slova r je i ovaj oblik. I od ove vježbe ćemo ga malo, ako Bog da, češće se sa njim susretati. Do sad nismo imali priliku. Burden. Sad nam dolazi također jedan vrlo zanimljiv primjer zbog ove razlike između slova n i slova v. Dakle, imamo ne, be, vin. Kako smo, evo, znači prvo imamo n na početku, a v na kraju. I vidimo prvo ono što smo govorili o veličini. Dakle, ova crtica kod slova z daleko visočije ide gore u odnosu na ovo slovo n. To je jedna stvar. I druga stvar, pogledajte slovo z kada je na kraju riječi. A pogledajte, evo ovako ću povući crticu do slova n na kraju riječi. Gdje slovo n dobija ovako, ide dolje ispod linije, dakle, i dobija ovaj završetak, a slovo z, da ovdje povučemo, da je ovo sada linija, slovo z ostaje na liniji, a slovo n prolazi ispod linije. To je otprilike još jedan od načina kako razlikovati slovo n i slovo z. Idemo dalje. Bi, zu, burin. I idemo u posljednji red. Ub, ri, u. We, zen, bi, rin. Dur, wi, bun. Buv, wi, zen. E, nu, b. E, nu, b. Ri, u. Evo imamo ovdje slovo r, dakle kada je spojeno, njegov oblik se ništa ne mijenja. Ali evo da nas ne zbunjuje ova linija koja spaja ga sa prethodnim slovom. Er, ne, ben. Be, re, un. U prošloj smo vježbi objasnili zašto ne čitamo vun. Bi, bin, rin. Bi, bin, rin. Možemo i ovako pokušati spajati. Od ove posebno sljedeće vježbe ćemo već imati, ako Bog da, više i kuranskih riječi kroz same vježbe, tako da evo pokušavat ćemo i da ih spajamo. Međutim, evo ono za
ovaj neki početak, spajajmo ono kako smo govorili, kad imamo slovo sa sukunom, njih spajajmo sa prethodnim slovom i to će nam ako Bog da biti olakšanje veliko. Ako ima pitanja, Aha, ovako. Dakle, piše be, re, un. Zašto ne čitamo slovo v? Evo malo ćemo ovako da pomjerimo, pa ću ja da napišem ovdje. Ovo nam je elif i na njemu stavimo hemze. Ako stavimo ovdje malu damu devetku, kako ćemo ovo pročitati? Ovo. U. Ovo je kratko u. Dakle, ovo je u. Zašto ovo čitamo u? Napisat ćemo ovdje prije hemze i ovo je, kako ovo čitamo? I ovo je u. U je, dakle, ovo čitamo u zbog ovog hemzeta. Šta nam se ovdje dešava? Ovdje se dešava da ovo hemze dobija elif koji ga nosi. Elif je ovdje, nije dakle bitan neki faktor. Ovdje je bitno opet hemze sa vokalom u. I ovo je dvoje jednako. Zbog čega je jednako? Zato što je i ovdje hemze. Sad dolazimo zašto ne čitamo v. Napisat ćemo prvo hemze. Kako ovo amina čitamo? U. Kada dođe ispod slovo v, ono nam opet nije bitno. Isto kao i ovaj elif. Ništa ono nije. Ovo su inače takozvana slaba slova. Elif, slovo v i slovo j koje ćemo ako Bog da učiti. Znači, nebitno nam je ovo slovo. Bilo šta da smo, mogli smo ovdje nacrtati kuću, auto, evo, mislim, nismo mogli, nema to. Ali dakle, hoću da kažem, to nam je nebitno, bitno nam je hemze. I gdje god nam dođe hemze, onda je to u. Pa prema tome i ovo je jednako. Isto je sve u. Ako dodamo samo tenvin, dakle ovo će biti un, i ovo će biti un, i ovo će biti un. Evo, tu je pointa je u hemzetu. Ono je glavno. Šta je ispod njega, to nas neka ne opterećava. Dobro. Ako nema više pitanja, evo ja ću se zahvaliti svima koji su nas i online pratili. Molim Allaha dželešanu ako Bog da se ovim što smo naučili okoristimo. I ako Bog da vidimo se evo za 7 dana. Oni koji želi, možda imaju nešto da pitaju, evo žele zajedno sa nama da vježbaju, mi ćemo sad nastaviti naš čas vježbajući vježbu broj 5. Možete se prijaviti putem Zooma, imate u opisu videa ID broj, pa bujrum. Salam alejkum.